Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza. Reka basuhuze mbatere yambu kabisa aho muherereye mu bice bitandukanye. Mbifurize kugira impagarike n'ubugingo. Namakuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri gatano tariki 5 Kamena 2026. Turibanda kubiri kuvugwa mu karere k'ibiyaga Bigari ni ku mutekano, politike na Dipolomasi. Turebera hamwe n'ibiri kuvugwa muri Afrika no hakurya y'inyanja ngari. Turibanda ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Hasohotse amakuru akomeye cyane ngira ngo dusangire turebera hamwe carefully cyangwa se nunyemerera ukayatega amatwi kuva ku munota wa mbere kugera kwa nyuma urasobanukirwa byinshi. Aka kanya uburyo bwo gutera u Rwanda uko bwapanzwe dore ngo ubu turabuzanye. Amakuru yasohotse ku munsi w'ejo ndetse rwose amakuru yibanga cyane yiri gutera u Rwanda abo ku ruhande rwa coalition. Ndaje nyababwireho 5 kuri 5. Hanyuma turebere hamwe uburyo mu bice bya Kamanyola hari uburyo rwose hakomeje kugenda haturuka amakuru akomeye cyane bya bindi bakubwira ngo ni information which has been carefully examined cyangwa se amakuru mu by'ukuri yakorewe nk'ubugororangingo niko nabivuga. Mu bice bya Sanje haraturuka amakuru bijyanye n'imyiteguro mu by'ukuri yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Objective ya FDLR ndaje nyababwire mu bice bya Kagogo aba FARDC n'imbonera kure ziva mu Burundi zikomeje mu by'ukuri kugenda zihuza kugira ngo zatake. Turaje turebera hamwe uko byifashe mu bice bya Ruvungi. Ha Ruvungi tumaze iminsi tubabwiye ko nyuma ko M23 iri ku ibice by'ingenzi muri territoire ya Uvira. Murabizi ko muri Mutarama M23 iri ku Uvira yari yayifashe muri mu Kuboza mwaka ushize, ariko igaruka inyuma gato muri Mutarama, igaruka mu bice bya Ruvungi, Sanje, Ruberizi, Kabunambo, Bwegera n'ahandi. Aka kanya iki murabizi ko M23 nibyo bice yaje kubirekura igaruka yitwa Kamanyola. Murabizi neza. Amakuru aravuga neza ko abakorana rwa coalition mu by'ukuri bamaze iminsi bideployinga ku buryo budasanzwe bahindura amaposition, biripositiona cyangwa se nabivuga gute, bakora ryogi rikabivuge gutyo, abava Ruvungi bagaruka Uvira, abava Uvira bagaruka Ruvungi, abahibo special force maze iminsi bava i Burundi binjira mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Mbega uburyo coalition iri kugenda icanganya ingabo biragaragara ko ari umugambi mubisha cyangwa se mugari. Tugiye kurebera hamwe rero ibihishuwe muri aya makuru n'unyemerera tukabana kuva ku munota wa mbere kugira ku wanyuma. M23 imaze iminsi itangaza ko igihe kigeze ngo ije isanga ibitero biturutse ibyakuruye mu by'ukuri ubwo budasanzwe ibujumbura mu Burundi hategurirwa ibitero bya drone n'ikisanga rimwe na Copo. Aka kanya irashinja FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo na FDLR gusuka ibisasu mu bice bituwe n'abaturage muri Kivu y'Amajyepfo. Ibitero biri guterwa cyangwa se bikogagwa biturutse he? M23 iravuguta umuti mu buhe buryo? Reka nabyo tubigarukeho. Hanyuma intambara mu by'ukuri ku mutungo wa Rubaya ikomeje kubica bigacika no guteza impaka, ariko M23 hari icyo itangaje. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Rwanda rwa M23 Bahati Musanga Elaso araburira abashaka kwigarurira uyu mujyi wa Rubaya. Reka nze mabwire ibyo abatangariza 5 kuri 5. Ikinshasa icyo nakwita urubanza rw'abajenerali barimo Christian Chiwewe, barimo John Numbi n'abandi batandukanye rwafashe indi ntera abavandimwe. Ibirego byakomeje kwiyongera ku bwinshi ndetse byashyizwe ahagaragara. Ndaje mbabwire 5 ku kandi. Murabizwa ku munsi w'ejo kuwa kane wari umunsi w'urubanza rw'abajenerali n'abakoloneli. Reka nze mubwire rero byinshi byatangajwe utaruzi bishobora gutuma rwose bikomeza kudogera no kuba birebire cyane. Hanyuma rero reka nze mbabwire uko situation imeze ku makuru afite ahure n'u Rwanda. Ambasaderi Urujeni yashyikirije Papa Leo impapuro zo guhagararira u Rwanda i Vatican. Ndaje mbabwireho ndanambuka hakurya y'inyanja ngari babwire ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafashwe umwanzuro ukomeye cyane kuri Perezida Donald Trump ngo niba ashaka gukomeza gushoza intambara yambuwe uburenganzira bwo gufata ijambo rya nyuma kuri intambara, kuko bicaye baraterana. Ndavuga abadepite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba aba Republike cyangwa se aba Democrate, abo bose rero bahurije mu by'ukuri kukuba bagomba kuba bashyigikira ko byibuze Perezida Trump atari wajya ufata umwanzuro wa nyuma ku ntambara akomeje guhanganamo n'igihugu cya Irani. Reka nze mbibabwire ni Trump utavuga rumwe na Irani kwirangizwa ry'intambara yayishojeho. Bimeze bite bigeze he noneho? Niki kiri kuvugwa hagati y'impande zombi? Perezida Trump mu kiganiro ry'abanyamakuru ku munsi w'ejo muri White House yavuze ko ibiganiro hagati ya Amerika na Irani
biri gutera imbere neza ariko ku buryo ngo bishobora cyangwa se bishoboka ko impera z'iki cyumweru impande zombi zaba zimaze kumvikana cyangwa se gusinya n'amasezerano y'agahenge. Ariko aka kanya reka nze turebera hamwe andi makuru ari gucarinjinga cyangwa se ari gutuma benshi bibaza. Gatano ku kandi rero nongeye kuba ikaze, reka mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibandira natwe hano kuri Ibakwe Media TV, ni subscribe cyangwa se abone, ubundi bindi nta kindi usabwa uretse kubiduharira. Reka mpere kuri ubu buryo bwo gutera u Rwanda bwateguwe. Tumaze iminsi tubabwiye ko igihugu cy'Ububirigi gihedinze umugambi wo gutera u Rwanda, ndetse ko iki gihugu kimaze iminsi gitanga ibikoresho kabuhariwe byinshi bidasanzwe, yaba imbunda zigezweho, ibisasu, amadrone ya gisirikare y'intambara n'ibindi bitandukanye. Twabwiye ko Ububirigi bwemereye Uburundi drone 500, ariko si Uburundi gusa ahubwo ni coalition yose abishyize hamwe ngo bazatera u Rwanda bakoreho ubutegetsi bwarwo. Hamaze iminsi haba inama zitandukanye hagati y'ubuyobozi bwa Gitega ndetse mu by'ukuri na Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida Juvenal Habyarimana, uri gushyirwa ku isonga mu bagomba gukora coordination cyangwa se gucoordinatinga, guhuza abantu bifuza gutera inkunga umugambi wo gutera u Rwanda. Nyuma yuko uyu mugabo Jean-Luc Habyarimana ava Kinshasa kajya Kigali, murababarira ava Kinshasa kajya Bujumbura, twanababwiye mu by'ukuri impamvu Tshisekedi yamufashe nk'umuntu yanyuzamo ubwo butumwa cyangwa se bafatikanya kugira ngo umugambi wo gutera u Rwanda ugerweho. Tubabwira ko bijyanye no kwa mu by'ukuri yarabonye ko ari umuhungu ushagaye cyangwa se uri tayari kuba yakora ku kijyanye n'uwo mugambi, ariko ngo n'ubukene bunumba mu rugo iwe, bikavuga ko ari impamvu y'umukuru twagiye tubigarukaho. Ariko aka kanya ibihugu bitandukanye biri mu mugambi wo gutera u Rwanda ntacyo biri kuvuga. Igihugu nka Angola cyo cyohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, twabigarutseho mu gihe cyafatwaga nk'umumediateur muri iyi ntambara. Hanyuma igihugu cya Tanzania nacyo cyagarutsweho, gifite ingabo, hari zarwanye muri SADC, hari ziri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo muri access za Uvira, ndetse hari n'izivugwa ko ziri mu gufatanya n'u Burundi na Kongo mugambi kuzatera u Rwanda. Akavugwa n'igihugu cya South Africa cyangwa se Afrika y'Epfo kiyobowe na Perezida Cyril Ramaphosa. Uwo mugambi rero ukaba urimo P5 ya Kayumba Nyamwasa na FDL igizwe n'abasize baye ku Rwanda, izi za FLN n'abandi batandukanye bafite umugambi rero wo gufatanya mu gutera u Rwanda bagakoraho ubutegetsi buriho, hanyuma ngo FDL kongera ikayobora igihugu. Ariko noneho aka kanya hari amakuru yatangajwe rumwe mu bakurikiranira hafi byo mu karere, ndetse avuga ko yari mu bice bya amakuru aturuka mu bice bya Kamanyola, ni mu rurimi rw'icyongereza ariko turagerageza kugendekeza mu rurimi rw'ikinyarwanda twumve logique iri muri inkuru, ndetse twumve mu by'ukuri ukuri kwayo, ubundi ducungure turebe ese ibikoko biri gutegurwa cyangwa se nibishoboka. Tumaze iminsi tubabwira imyitozo iri kubera mu mashyamba ya hariya Kibira, ni ishyamba rinini cyane ku ruhande rw'u Burundi ryitwa Kibira, ku ruhande rw'u Rwanda ni Nyungwe, ariko ni ishyamba uruhande rw'u Burundi rwifashishije mu gutoza imbonerakure n'aba FDLR bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Imyitozo yagiye itangwa n'abafite uruhu rwera bavuga ko ari Ababiligi ndetse ngo n'Abafaransa. Mu rurimi rw'ikinyarwanda rero ku nkuru ikomeye cyane isobanura ko hari umugambi wo gutera u Rwanda, ngo in Kamanyola we received the following information which has been carefully examined. Ngo Kamanyola ngo twakiriye amakuru akurikira, amakuru ndetse amakuru yitaweho cyangwa se yakorewe ubushakashatsi cyangwa se ubugororangingo. Bavuga ko nk'ahitwa Sanje yesterday June bagaragaza ko ni ku itariki 3 nyine Kamena 2026 in Sanje many FDLR and FARDC soldiers were present. Many were located in Kiwagoye at Monisco and in Kabunambo. Their number was estimated at 3,609. Ahangaha ngo Sanje ku munsi w'ejo ndi kwa gatatu tariki 3 Kamena, FDLR nyinshi ndetse na FARDC benshi, abasirikare ba FARDC benshi n'inyeshyamba za FDLR nyinshi ngo bari bahaseseka cyangwa se bari bahabaye, ndetse ngo bamwe muri bo ngo abenshi bari bakambitse ahitwa ngo ni Kibogoye, ahari ubwo hari inkambi ya Monisco. Ubwo abahazi baze kumbwira
ndetse abandi bari mu bice bya Kabunambo. Uyu Kabunambo ni umusozi M23 yiherutse kurwaniramo na FARDC ubwo yari iterere kura buriya bice iza kukarekura nyine irekura n'ibindi bice bitandukanye igaruka Kamanyola. Ngo their number was estimated at 3609. Bivuze ko ngo noneho birakekwa ko cyangwa se ugereranyije abasirikare cyangwa se iyi coalition bombi ugereranyije bagera ku 3609. Objective cyangwa se intego cyangwa se ikigamijwe ngo the FDLR will attack Rwanda via Kamanyola toward Bugarama, and the FARDC will attack Bukavu via Ngomo. Bivuze ko uko kwisuganyiriza mu bice byose twababwiye haruguru ngo FDLR izataka u Rwanda inyuze Kamanyola. Iyi Kamanyola murabizi ko ari hamwe mu hantu M23 yafungiye ikora fence sinzi aho bazaca. Ngo toward Bugarama izaca Kamanyola yatake igabi ibitero ahitwa Bugarama. Ibigabire hano za Bugarama ni ku rugabaniro rw'u Rwanda n'u Burundi na Congo. At the FARDC ngo and the FARDC will attack Bukavu via Ngoma. Nubwo ngo FARDC ngo izataka Bukavu cyangwa se izaga ibitero kuri Bukavu iciye ahitwa Ngomo. Mu bundi buryo rero cyangwa se icyo bisi cya kabiri kigaragara ngo nk'intego ngo Kagogo many FARDC members imbonera kure from Burundi and Wazalendo from the 6 groups were present. Ahitwa Kagogo na muri Sud Kivu aba FARDC benshi nimbonera kure uru n'urubyiruko rwo mu ishyaka CNDD-FDD ku butegetsi mu Burundi. Murabizi ko rwatwarijwe gutera u Rwanda, murabizi batwarijwe mu kibero tumaze tubabwiraho gatanu ku kandi deployment zimbonera kure zagiye ziva mu bice bya Bujumbura zerekeza hano ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi twabigarutseho bari kumwe n'abo bagize P5. Ubwo rero ngo FARDC members imbonera kure from Burundi and Wazalendo from the 6 groups were present. Kwango aba FARDC benshi mbonera kure nyinshi ziturutse mu Burundi ndetse na Wazalendo zaturutse mu ubwo birumvikana nyine n'amatsinda y'Abazalendo. Murabizi ko Wazalendo ni abayimayi bagiye barihuza. Aba nabo ngo bari ahitwa Kagogo ku munsi wo kwa gatatu bagaragaye Kagogo ntihatangajwe umubare wabo. Ngo their objective was to attack Kageregere. Ngo intego yabo nyamukuru nukwataka ahitwa Kageregere. Ubwo abahazi muze kumbwira. Ngo ikindi cya gatatu cyangwa se amakuru batangaje ko nacyo ni ikintu cya gatatu ugomba kumenya. Ahitwa Luvungi ngo FARDC forces cyangwa se FARDC forces Wazalendo and FDLR were present in large numbers and aimed to attack Katogota. Iluvungi ingabo za Kongo na Wazalendo na FDLR bari bahabaye ku munsi wo kwa gatatu ndetse ngo bari umubare munini rwose bari benshi ntatangajwe cyangwa se ngo estimatingwe habeho estimating y'umubare w'nyamukuru nkuko hejuru twababwiye ko nkayitwa Sanje yaba iryo tsinda rya FDLR ndetse na coalition mu byukuri bari bakoze icyo nakwita guhura bategura kugaba ibitero ariko noneho ahitwa Luvungi noneho umubare ngo ni benshi ariko umubare wo ntiwatangajwe ariko ngo intego nyamukuru yabo nyine bari gupanga kugaba ibitero cyangwa se ngo bari gupanga kugaba ibitero ahitwa Katogota. Ahitwa Kalemi ngo the Kinshasa government sent 7 combat helicopters that will participate in the attack on Minembwe, Bukavu and Bugarama in Rwanda. Ikalemi ndagira ngo murabyumve neza sasa bijyanye n'amakuru tumaze iminsi tubaganirizaho. Ikalemi tumaze iminsi tubabwira ko nyuma yuko hagabwa ibitero bya drone hariya mu bice bya Kisangani mu ntara Copa ku kibuga cy'indege Kisangani Bangoka International Airport. Ikibuga cy'indege kimaze iminsi kigabwaho ibitero karabutaka M23 mu minsi ishize agiye yemera kariyo ariko ejo bundi bwo ntiyatangaje kariyo koko byavuzwe ko ni ibitero bya drone byashwanyaguje icyo nakwita mu byukuri ground security GSC something like that. Biba ngombwa ko mu gihe biri gusanwa ibyo byangirijwe hano ku kibuga cy'indege cya Bangoka mu gihe biri gusanwa
byabaye ngombwa ko habaho kujya kubitegurira none gutegurira ibindi bundi bushya mu bice bya Kalemi. Abacancuro baramanutse bari gutegura cyangwa se kwestara kugira ngo babashe kugira gute kuzifasha gutuma nyine ibitero byo hejuru mu kirere bikomeza. Bivuze ko rero bahise bimukira ahitwa Kalemi. Ubu ngubu rero ngo the Kinshasa government sent 7 combat helicopters cyangwa se Kinshasa, guverinoma Kinshasa ngo yohereje cyangwa se yohereje kajugujugu zirindwi. Izi ngo zizafasha mu kwataka cyangwa se kugaba ibitero mu Minembwe na Bukavu na Bugarama ku ruhande rw'u Rwanda. Nka data ngo these are the information provided to us by our sources and we are currently conducting an internal investigation. Bagavuga ko ngo ni amakuru bahawe n'amasuruse cyangwa se Itangaje ku rubuga rwa X Twitter, ngo ni amakuru yahawe na suruse cyangwa se naba yakesha n'ubundi atariko currently conducting an internal we are currently conducting an internal investigation cyangwa se ati mu by'ukuri turi kugerageza gukora ubucukumbuzi kugira ngo mu by'ukuri cyangwa se iperereza kugira ngo tumenye niba koko aya makuru ari ukuri. Murabyumva mute bavandimwe bijyanye n'umugambi wa guverinoma Kinshasa bavuga ko utazigera uhinduka cyangwa se uhagarikwa. Biragaragara ko coalition iki kiza imbere ari ugutera u Rwanda. Ese koko u Rwanda mwarabibonye uburyo ruri tayari kwirwanaho mu gihe cyose rwagabwaho ibitero. Mwarabibonye uburyo coalition iri kwitegura urugamba shaka kugaba ibitero ku Rwanda. Twarabibabwiye gatano ku kandi. Aka kanya aya makuru ndayababwiye ngo muyakoreshe iyo mushaka, mwumve n'uburyo ibintu biri gutegurwa, ariko kandi birumvikana ko uko coalition iri gutegura ndakeka ko bundi bo bavuga ko nibanesha M23 bazabanesheje n'u Rwanda bakarutera. Ese mu by'ukuri mukurikije imbaraga M23 ifite, mugakurikiza mu by'ukuri ubunyamwuga buke coalition irangwa nabwo mu rugamba, munyarwanda rero uvuga ngo utikura ngo utabasha kwikura ku reka kubisobanura cyangwa se ngo mbyuzuze, ariko mu by'ukuri coalition ijegera cyangwa se icumbagira ngo iri gukora iyo bwabaga kugira ngo ineshe M23 yimure mu birindiro ariko inatera u Rwanda. Bikubiye kangahe bavandimwe? Ndagira ngo dusangire ibitekerezo. Gusa ibitero bya coalition none bikomeje kugira ingaruka ku baturage. AFC M23 ikomeje kugenda mu by'ukuri yamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa guverinoma ya Kinshasa, coalition FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse na FDNB. Ibitero bigabwa ku byinshi ku baturage mu gihe umutekano ukomeje kuzamba. Murabizi imisozi ya Minembwe no mu bice bitandukanye bya Kivu y'Epfo. Coalition AFC M23 rihuriro ryatangaje ko mu by'ukuri ihuriro ry'ingabo zirishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa byagabye ibitero bikomeye ryifashishije ibisasu n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu bice bituwe cyane n'abaturage. Ibintu rivuga ko byateje impungenge zikomeye ku mutekano w'abasivili. Hanyuma mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC M23 mu masaha rwose y'ijoro ryo kwa gatatu rishyira kuwa kane, ihuriro rivuga ko mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane tariki 4 Kamena hagati ya saa 1 z'ijoro na saa 11 z'igitondo, ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa FARDC n'abafatanyabikorwa bayo birumvikana barimo FDNB, FDLR na Wazalendo n'abacancuro byagabye ibitero bikomeye cyane n'ibisasu birasa kure cyangwa se biraswa kure, drone za kamikaze ndetse n'indege zo mu bwoko bwa KT-6. Izi ndege niwumva ngo ibitero byagabwe mu Minembwe bavandimwe gihe wumva ko ari KT-6 ni drone zisa nk'izirushumbukana za kamikaze kuko ziraga ibitero zigasiga zisenye. Ngo ntago twamenye niba byaturutse Kisangani cyangwa se kuko hamaze imisi hakorwa ku isanwa ry'ibyangiritse bituma n'ubundi drone zibasha kuguruka zikajya kurasa, ariko nta nubwo byatangajwe n'abazavuye Bujumbura cyangwa se Ikaleme. Ariko kandi AFC bivuga ko ibyo bitero byibasiye cyane agace ka Gakenke, Bidegu ndetse na Mikenke, hose haherereye hafi ya centre ya Minembwe ahasanzwe hatuwe n'abaturage benshi
nk'uko iri huriro ribitangaza ibisasu byinshi byaguye mu bice bituwe n'abasivile, ibintu bivuga ko bishobora kuba byashyize ubuzima bw'abaturage mu kaga. Mu butumwa bwayo rero M23 yavuze ko ibyo bitero bigaragaza ubushake bwa Kinshasa bwo gukomeza gukoresha ingufu za gisirikare aho gushaka ibisubizo bya politike ku bibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri huriro ryakomeje rivuga ko ibikorwa nk'ibi bishobora kurushaho gukaza umwuka mubi hagati y'impande zihanganye no gushyira abaturage mu bibazo bikomeye birimo guhunga, kubura ibibatunga ndetse no guhungabana mu mitekerereze. Hanyuma rero birumvikana ko abenshi bari bazatese nyuma ibi bibaye nyuma yuko M23 ejo yatanze gasopo itangaza ko igihe kigeze ngo ibitero aho bitera biturutse mu by'ukuri M23 itangaza ko igiye kujya ibisangayo ndetse igafata ibyo bice bitegurirwamo ibyo bitero. Abenshi bari bazatese ibitero aho byateye biturutse nihe. Hanyuma haba yari Bujumbura benshi ubwo M23 yajyayo bibaye ari ikisangane, M23 yajyayo bibaye Kaleme, M23 yajyayo, ibi bishobora gukurura intambara ikomeye bavandimwe. Ndakubwiza ukuri ko Kinshasa nitagabanya aka katuruva ikomeje guteza mu baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, umujinya wa M23 natwirwaneho iraza kuwubona mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyi ni gasopo rero. Hanyuma rero ku rundi ruhande si gasopo yatanzwe ku bitero bya Bidegu, Kalingi na hariya mu Minembwe, ahubwo noneho no ku bitero bimaze iminsi bigabwa mu nkengero z'umujyi wa Rubaya. M23 hari icyo yabivuzeho. Bigaragara ko n'umujyi urimo ubutunzi kamere Kinshasa yifuza gusubirana, dore ko agace ka Rubaya kari ku rutonde rw'ibice byeguriwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Kinshasa ivuga iti reka iki gice tukigenere Amerika, hanyuma nayo iduha ingurane y'umutekano, ariko se irahatanga n'ihagenzura. Hanyuma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Guverineri Bahati Elasto Musanga yabivuzeho, yagaragaje ko abifuza gufata agace ka Rubaya bakoresheje intambara nta musaruro bazageraho. Ashimangira ko ibyo bagerageza ari inzozi zidafite ishingiro mu gihe ibikorwa by'umutekano bikomeje gukazwa muri ako karere gakungahaye ku mutungo kamere. Iyi Rubaya ni kamwe mu duce tuzwiho kugira ibirombe bikomeye bya koruta, amabuye y'agaciro akoreshwa cyane mu ikoranabuhanga rigezweho. Amakuru agaragaza ko aka gace mu by'ukuri gakubiyemo hafi 15 bya koruta byose ku isi. 15% bya koruta iboneka ku isi, bikagaha agaciro gakomeye ku rwego mpuzamahanga. Uretse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo, ibirombe byo muri Rubaya bikurura inyungu z'ibihugu bitandukanye n'ibigo bikomeye bikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi. Mu rwego rwo gushaka kongera kugenzura utu duce rero, Perezida Tshisekedi yigeze gushyira ikibazo cya Rubaya mu biganiro by'ubufatanye n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, harimo n'inzego z'ubufatanye bya gisirikare n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagamijwe kurwanya imitwe yitwaje intwaro igenzura ako gace. Mu bihe byashize ahitwa Kinigi havuzwe cyangwa se havugwa ko habaye isibaniro ry'ibikorwa bya gisirikare bigamije kugerageza kwigarurira Rubaya, aho ingabo za Leta Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bivugwa ko bagerageje gushyiraho ibirindiro byo kugaba ibitero. Raporo zitandukanye zigaragaza ko mu mirwano iherutse habayeho ikoreshwa rya drone mu bitero bivugwa ko byibasiraga ibirindiro by'imitwe ihanganye, ariko bikaba byaragize ingaruka ku baturage b'abasivile, harimo isenywa ry'inzu ndetse n'itakaza ry'ubuzima mu duce tumwe na tumwe. Ibi rero bikomeje guteza impungenge ku mutekano w'abaturage muri Kivu ya ruguru, aho imirwano ihora isubira hagati y'impande zihanganye uko bwije n'uko bukeye. Mu ijambo rye yavugiye Ikinigi, Guverineri Bahati Elasto Musanga yari kumwe na Willimanzi w'umwungirije, yahumurije abaturage nihanangiriza abashaka kugaba ibitero kuri Rubaya, avuga ko rwose ubuyobozi bufite ubushobozi bwo kurinda aka gace. Ati imbaraga zirahari, ati rwose ntawe uzabakura hano, ati tuzabatabara haba ku manywa cyangwa nijoro. Yakomeje avuga ko mu byumweru bishize hari ibitero bivugwa ko byagabwe n'imitwe irimo interahamwe za FDLR ndetse na FARDC mu duce twa Karere, ariko bikaba bitarashoboka ko bafata Rubaya. Atariko imbaraga z'abakuye Goma ntaho zagiye, zirahari. Abaturage bahumure bakomere, turi kumwe n'Imana kandi dufite imbaraga, ati ntibazigera badutsinda. Guverineri Bahati Musanga Elasto wa Kivu y'Amajyaruguru Rwanda rwa M23 yanavuze amagambo akomeye asaba abagerageza kugaba ibitero i Rubaya kubireka burundu, abyita inzozi zidashoboka.
Ku rundi ruhande ihuriro Alliance Fleuve Congo rikomeje kuvuga ko rigenzura agace ka Rubaya kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2024 arivuga ko ryahakuye ingabo za leta ya Congo izu Burundi FDNB ndetse n'imitwe ya Wazalendo yari yarahafashe ibirindiro. M23 ivuga ko ibikorwa byayo bigamije kurinda abaturage no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ivuga ko ibikorwa byo guhungabanya umutekano ahanini igira ingaruka ku bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. N'uburasirazuba bwa Congo bukomeje kubindiriye amakimbirane y'imitwe nyinshi aho guhangana hagati ya M23 na FARDC, Wazalendo na FDLR n'abacancuro n'abafite ibikorwa bikomeje guhindura isura y'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Ubwo rero nubwo hakomeje kubaho imbaraga zitandukanye zageragezaga kugenzura cyangwa se zigerageza kugenzura utwo duce dukungahaye ku mutungo kamere, abaturage bo bakomeje gusaba amahoro arambye no guhagarika Burundi imirwano ibagiraho ingaruka uko bwije nuko bukeye. Kinshasa kabisa, reka mbabwire ibyavuye mu rukiko bavandimwe, ndetse aka kanyi wavuga ko byakomeye byatenda intambwe ntiyaba agiye kuri y'ukuri. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Congo bwabwira urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa ko urugo rwa General Christian Chiwewe Songesa wabaye umugaba mukuru w'ingabo rwafatiwemo intwaro nyinshi ubwo rwasakaga mu mwaka ushize. Chiwewe yataye muri yombi muri Nyakanga 2025. Icyo gihe yari umujyanama wa Perezida Tshisekedi mu bya gisirikare, umwanya yagiyeho muri 2024 avuye ku mugaba mukuru w'ingabo. Ubwo urubanza rwe rero n'abandi bafisiye bakuru 9 barimo General Major Muri uyoboye cyangwa se wayoboye ibiro bye bagezwaga mu rukiko ku ya 4 ku munsi wa tariki 9 Kamena, bamenyeshejwe ko abakurikiranyweho ibyaha birimo kugambanira igihugu, gucura umugambi mubisha no gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko. Ubushinjacyaha rero ahangaha bwasobanuye ko kuva mu mwaka 2020 kugeza muri Nyakanga 2025 General Christian Chiwewe Songesa nabo bariganywa bateguye umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Muri iki kiganiro ubushinjacyaha bwagaragaje ko tariki ya 9 Nyakanga umwaka ushize mu rugo rwa General Christian Chiwewe ruherereye muri commune Gombe mu mujyi wa Kinshasa hafatiwe intwaro zirimo 12 za RPG-7, enye za AK-47, esheshatu za PKM ndetse n'amasasu 3 ya PKM. Hafatiwe kandi ibisasu 46 bya roketi zo mu bwoko bwa 69-40 mm, amasasu 4322 yo mu bwoko bwa 762 times 53 mm akoreshwa n'imbunda ziruta gato AK-47, isasu rimwe rya 762 times 39 mm rikoreshwa na AK-47 ndetse na rocket 18 za 40 mm, grenade enye za 40 mm custom. Hanyuma ubushinjacyaha rero bwagaragaje ko General Chiwewe yatunze izi ntwaro n'amasasu atabifitiye uburenganzira. Ubwo General Chiwewe yatabwaga muri yombi, byahishuwe ko yari afite umugambi wo kwica Perezida Tshisekedi. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi Augustin Kabuya yavuze ko uyu musirikare yabyiyemereye. Ubwo rero mu myanzuro yafashwe birumvikana ko cyangwa se mu byashinjwe Chiwewe byanarikoroje harimo mu by'ukuri ikijyanye n'ibi bisasu yasanganywe mu rugo iwe yasakwaga mu mwaka ushize n'izi ntwaro karahutaka zari zitindikiye mu rugo iwe. Urubanza rwakomeje gukurikiranirwa hafi n'abaturage benshi ndetse n'abasesenguzi mu bya politike n'umutekano kubera uburemere bw'abaregwa ndetse n'ibirego bikomeye baregwa biri mu mugambi mubisha wo guhungabanya igihugu mu by'ukuri n'ubugambanyi, gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba n'ibindi byaha birebana n'umutekano w'igihugu. Iburanisha rya mbere ryabereye imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare ruyobona Lieutenant General Joseph Mutombo Katalai Tiende, perezida wa mbere w'uru rukiko. Muri uru rwego rero urukiko rwabanje gukora igikorwa cyo kumenya no kwemeza imyirondoro y'abaregwa. Abenshi muri bo bitabiriye urukiko bari kumwe n'abunganizi babo mu mategeko. Mu bitabiriye harimo General Christian Chiwewe Songesa,
General Maurice Nyembo Kofi, General de Brigade John Ngoyi, General de Brigade John Sangwa Mohamed na Corneille Mukombozi Zahinda. Gusa bamwe mu baregwa ntibari bahari, barimo General John Numbi uri mu buhungiro, Pascal Nyembo Muyumba wahoze ayoboye CEC ndetse na General de Brigade John Kinyabuma Kamukinde. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwavuze ko abo bose bari mu rwego rw'abatorotse ubutabera, busaba ko bakurikiranwa badahari nk'uko biteganywa n'amategeko ya gisirikare ya Kongo. Nk'uko byasobanuwe n'umwanditsi w'urukiko, abantu 10 baregwa muri urubanza bahamagawe kugira ngo bisobanure ku byaha bikomeye baregwa, birimo ubugambanyi bwo guhungabanya ubutegetsi bwemewe n'amategeko, kugambanira igihugu, gushyigikira cyangwa se kwamamaza ibikorwa by'iterabwoba, gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma agamije guteza umutekano muke, kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare, gutoroka igihugu, gutunga intwaro n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo. Ibi birego kandi ni bimwe mu byaha bikomeye biteganywa n'amategeko ya gisirikare muri Kongo, kandi bishobora kuvamo ibihano bikarishye mu gihe urukiko rwabihamya. Mu gihe urukiko rwifuzaga gusubika urubanza kwezi kose kugira ngo impande zombi zibone umwanya uhagije wo gutegura imyiregurire n'ibimenyetso abunganira abaregwa ntibabyemeye. Basobanuye ko abakiriya babo bamaze igihe kinini bafunzwe kandi bafite uburenganzira bwo kuburanishwa mu gihe gikwiye. Basabye ko urubanza rwakomeza vuba kugira ngo hamenyekane ukuri n'icyerekezo cyarwo. Ubushinjacyaha nabwo bwashyigikiye ko igihe cyo gusubika kigabanywa. Nyuma y'impaka hagati y'impande zombi, hafashe umwanzuro wo gusubika urubanza ibyumweru 3 gusa, bityo rukazongera kuburanishwa tariki 25 z'uku kwezi kwa gatandatu 2026. Chiwewe Songesawe uyu wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Congo FARDC mu bihe bikomeye by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, yanasabye umugaba w'umutwe ushinzwe kurinda perezida wa Repubulika mbere yanabaye umugaba mukuru w'ingabo zishinzwe kurinda perezida wa Repubulika mbere yo kugirwa umukuru cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ibyo yashinjwe n'uburyo biremereye ngira ngo mwagiye mubyumva. Hanyuma ku rundi ruhande, reka tuve ku makuru ari kuvugwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe ibya FDLR bikomeje kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba. Ko bwije no ko bukeye ibya FDLR birushaho gukomera. Umutwe w'iterabwoba FDLR uracyafite umugambi wo gutera u Rwanda turutse mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ukamena amaraso y'abanyarwanda nk'uko wabigerageje kenshi mu bihe bitandukanye mu bice birimo byo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Kugira ngo ibyo ubigereho rero, ushakisha uburyo bwinshi buwongerera imbaraga, burimo gucukura amabuye y'agaciro yo muri Kongo, guhinga no gucuruza urumogi ndetse no gucuruza amakara, amafaranga akavamo akagirwa rero mu by'ukuri bije cyangwa se kabari yagurwamo intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Nubwo FDLR yarushijeho kugira imbaraga, ikabona abarwanyi bashya bakomoka ku miryango y'abanyarwanda yanze gutaha, igahabwa n'ibirindiro bihoraho mu bice birimo Rucuru na Warikare, yagiye ihura n'ibihe bikomeye bamwe batekerezaga ko biganisha ku iherezo ryayo. Rero mu by'ukuri urwango FDLR ifite kandi ifitiye abatutsi rwarenze u Rwanda rugera no ku banyekongo bo muri ubwo bwoko, kuko aho yakoreye hose yarabishira bamara, ibambura imitungo yabo, abandi irabamenesha bahungira mu mahanga cyane cyane ibihugu byo mu karere. Muri 2005 abanyekongo bakomoka mu ntara Kivu y'Amajyepfo barimo Pasteur Jean Musumbu bashinze umutwe wa Mayimayi Raya Mutomboki, ubizi cyuya abarwanyi ba FDLR bari bamaze igihe kinini bica bene wabo. Abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi bahoze mu ngabo za Kongo barangajwe imbere na General Rankunda bafashe icyemezo cyo kurema umutwe wa CNDP muri 2006 wari ufite intego yo gutabara bene wabo bari bakomeje gutotezwa na FDLR cyane cyane muri Kivu ya ruguru. Kuvuka ku mutwe wa CNDP kwagaragazaga ko mu by'ukuri
ko mu gihe umuryango mpuzamahanga ukomeje guterera hagati mu ryinyo mu gihe abasivile bagirirwa nabi leta yabo ikarebera abenegihugu bashobora kwifatira icyemezo cyo kwikemurira ibibazo. Hanyuma rero abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyanga muri Warikare ngo bari barambiwe ubugizi bwa nabi bwa FDLR n'ihoterwa ririmo kubambura imitungo yabo. Mu mwaka 2008 nabo bashinze umutwe wa NDC cyangwa se Nduma Defense di Congo wari ufite intego yo guhangana nawo uyoborwa na Ntaberi Sheka. NDC yari yabujije amahwemo FDLR gusa yaje gucikamo ibice ubwo Sheka atumvikanaga na Gwiryoshi Mirayi Mwisa wari umwungirije. Havuka undi mutwe wa NDC Renove. Imbaraga zarwanyaga izi nyeshyamba z'abanyarwanda ziragabanuka cyangwa se ziracika. Nyuma y'imyaka myinshi imitwe yaremewe kwirwanaho ihangana na FDLR. Mu Kuboza 2008 u Rwanda na Kongo byumvikanye kwifatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba byahawe izina Umoja Wetu bikurikirwa na Kimia kabiri. Byari bitero simusiga kuri FDLR byaciye intege uyu mutwe bikomeye kuko byiciwemo abarwanyi benshi bayo barimo abayobozi benshi, bamwe bafata icyemezo cyo gutaha mu Rwanda basubizwa mu buzima busanzwe. Mu minsi 35 gusa Operation Umoja Wetu yamaze mu ntangiriro za 2009 hishwe abarwanyi 153 ba FDLR barimo Lieutenant Colonel Anaclet Hitimana waruzwi nka Gasasira Kabuyoya. Hakomeretse 13 abandi 37 bafatwa mpiri 103 bataha mu Rwanda. Ibyo byose biraba ariko FDLR nyuma iza guca umuvuno mushya kuko nyuma y'igihe kinini FDLR yotswe igitutu impande yafashe icyemezo cyo kurema ingabo yikingira n'ubwisho kugira ngo mu by'ukuri ibyo ibigereho yifashishije abanyekongo bavuga Ikinyarwanda mu bwoko bw'abahutu. Umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwa FDLR bwafashe iki cyemezo kubera ko bwari bifite ubwoba ko mu gihe kizaza uyu mutwe ushobora kugabwaho ibitero cyangwa se ibindi bitero bizawushegesha, kandi koko byarabaye birimo Sokorade yahitanye abarimo General Sylvestre Mudacumura wayoboraga FDLR. Colonel retired Nshimiyimana Augustin wamenyekanye nka Bora Manase yabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri FDLR asobanura ko uyu mutwe wafashe icyemezo cyo kurema imitwe y'abanyekongo bizajya bikorana ikayicengezamo ingengabitekerezo yita izina nyatura risobanuye kunyatura. Hanyuma Bora yagize ati njyewe nagiye gushinga nyatura ku mabwiriza General Omega ni umugaba mukuru wa Foka bampa amategeko ko ngomba kwiyegereza urubyiruko rw'Imasisi na Rucuru kubera ko FDLR yari maze gutakaza imbaraga nyuma y'intambara yitwaga Mutomboke. Hanyuma rero baravuze bati genda ubiyegereze babwire ko bari kuduhiga nta bandi ko nubwo muvuga Mutomboke ni agakingirizo inyuma yabo hari undi muntu witwa Umututsi. FDLR yatangiye gutoza imitwe ya nyatura yari maze kurema mu mwaka 2010 yifashishije ahanini umutwe wayo kabuhariwe uzwi nka CRAP uyoborwa mu by'ukuri na Rwarakabije Guillaume nkuko Colonel Bora yakomeje bisobanura. Imitwe ya nyatura yavutse ku bwinshi kandi yose ikora neza nka FDLR. Itandukaniro riri ku nkomoko gusa aho abarwanyi bayo bari bumvikanye mu by'ukuri cyangwa se akenshi bagiye bumvikana bavuga ko bashaka kwirukana ku butaka bwa Kongo umututsi wese ahava akagera. Mu mitwe ya nyatura izwi cyane harimo nyatura Domi uyoborwa na Dominique Ndaruhutse, nyatura John Love, nyatura Kasongo, nyatura Jean Marie, nyatura Kigingi, nyatura Gatuza, nyatura Abazungu, nyatura Karume ndetse na nyatura Karume. Yayo rero yabayo na FDLR umugaba mukuru wayo ni Pacifique Ntahunguka uzwi nka General Omega. FDLR yafashe icyemezo cyo kwiyegereza umutwe w'abahunde washinzwe mu mwaka wa 2010. APCLS uyoborwa na Janvier Karayiri kubera ko byombi bihuriye ku rwango bifitiye abatutsi n'umugambi wo kubarwanya. APCLS yakomotse kuri Pareko Hunde yifatanyije n'ingabo za Kongo mu rugamba zahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ubwo wafataga ibice byinshi mu ntara Kivu ya ruguru. Hanyuma rero kandi FDLR ntikorana n'imitwe ya nyatura na APCLS gusa ahubwo mu by'ukuri biranibivanga mu gihe hari gahunda yo kugaba ibitero byo gusenya izi nyeshyamba z'abanyarwanda bikambara impuzankano imwe bikavuga ururimi rumwe.
uretse kwivanga n'abarwanyi b'iyi mitwe, abarwanyi ba FDLR bahindagura amazina, bagahindura za batayo kenshi, bakivanga n'abanyekongo nk'uko ari abaturage bakabana nabo. Ngira ngo murabizi ko ni kenshi tugenda tubibabwiraho mu bihe bigiye bitandukanye. Kuva mu mwaka ushize, ingingo yo gusenya FDLR yagarutse cyane mu biganiro mpuzamahanga no mu itangazamakuru, kubera ko leta ya Kongo yemereye u Rwanda na leta zunze ubumwe za Amerika ko ingabo zayo zizasenyuye umutwe mu rwego rwo gushakisha akarere cyangwa se gushakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari. Leta ya Kongo ntiratangira kubahiriza iryo sezerano, ahubwo ingabo zayo n'imitwe ya nyatura na AVSLS yibumbiye muri wazalendo bikomeje gukorana na FDLR mu gihe bihanganye n'ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi muri Nord Kivu na Sud Kivu. Umushakashatsi w'umunyekongo Dr Alex Mvuka ahamya ko FDLR n'imitwe ya wazalendo bimeze nk'impanga, bityo ko bitashoboka ko uyu mutwe w'iterabwoba w'abanyarwanda wasenywa mu gihe wazalendo ikiriho. Agira ati, nagira ngo nkubwire ko iki gitekerezo cyo kwambura FDLR intwaro ari ikintu kidashoboka utabanje kwambura intwaro abazalendo, kuko ari bamwe mu gihe ingengabitekerezo irangajwe imbere na leta ariyo ngengabitekerezo ya jenoside. Kugeza muri Kamena umwaka wa 2026 FDLR yari ifite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Umuvugizi wayo ku rwego rwa gisirikare uzwi nka Lieutenant Colonel Octavie Mutimura yemeza ko bafite benshi barenza abo abantu batekereza. Uyu Dr Mvuka agaragaza ko FDLR ikura abarwanyi mu Banyarwanda bagera ku bihumbi 500 banze gutaha, ndetse n'abanyekongo yacengejemo ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi, kandi ko n'imitwe ya wazalendo iyongerera imbaraga kuko bikorana umunsi ku munsi. Hanyuma mu makuru afite aho ahuriye n'u Rwanda, mbere ko twemererekeza hakurya y'inyanja ngari tunagana ku musozo, Ambasaderi Urugeni Feiza bakuramutsa yashyikirije Papa Leo impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda, atangira ku mugaragaro inshingano ze nka Ambasaderi w'u Rwanda muri leta ya Vatican. Uyu muhango wabereye mu ngoro ya Papa i Vatican kuri wa kane, aho Papa Leo yakiriye impapuro z'abambasaderi bashya bahagarariye ibihugu bitandukanye birimo Rwanda, Bangladesh, Chad, ibirwa bya Maurice, Namibia, Sierra Leone, Sri Lanka ndetse na Yemen. Ambasaderi bakuramutsa yaraherutse gutanga kopi z'impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda i Vatican, yashyikirije umunyamabanga wa leta ya Vatican ushinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga Musenyeri Paul Richard Gallagher kuwa 20 Gicurasi 2026. Ubwo rero mbere yuko ashyikiriza Papa Leo izo mpapuro, Ambasaderi Urugeni bakuramutsa yanahuye n'abayobozi batandukanye ba leta ya Vatican, barimo umunyamabanga mukuru wungirije wa leta ya Vatican Musenyeri Paolo Rudeli, ndetse n'umuyobozi ushinzwe protocol muri iyi leta Musenyeri Janvier Domingo Fernandez. Icyo gihe rero nyuma yo gutanga kopi z'impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda, Ambasaderi bakuramutsa yakiriwe kandi n'umunyamabanga mukuru wa leta ya Vatican Cardinal Pietro Parolin. Ambasaderi Urugeni Feiza bakuramutsa asanzwe ari ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi, Liechtenstein na Slovenia no mu muryango mpuzamahanga ukorera i Geneve mu Busuwisi. U Rwanda ndetse na leta ya Vatican bisanganye umubano umaze igihe, ariko washimangiye kurushaho ubwo Papa Francis yemeraga uruhare rwa Kiliziya Gatolika muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, akasaba imbabazi. Hakurya y'inyanja ngari, reka mbabwire ko hafashwe umwanzuro ukomeye cyane cyangwa se utoroshye ubuza Perezida Trump kwishyira akizana ku byemezo by'intambara ari kugirana cyangwa se Amerika iri guhanganamo na Iran. Abadepite bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bemeje umwanzuro ugamije kugabanya ububasha bwa Perezida Donald Trump mu birebana n'ibikorwa bya gisirikare bifitanye isano na Iran. Uyu mwanzuro watowe n'abadepite 215 bawushyigikiye, mu gihe 208 batoye abawurwanya. Mu bawushyigikiye rero harimo n'abadepite 4 bo mu ishyaka ry'aba Republike bafatanyije n'abademokrate, bituma wemezwa nyuma y'uko imigambi nk'iyi yari yaratsinzwe inshuro 3. Umwanzuro usaba ko Perezida Trump atakomeza cyangwa se ngo yongere ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya Iran atabanje guhabwa uburenganzira na Kongere, keretse mu gihe haba hari ikibazo cyihutirwa cyabangamye umutekano
wa Amerika. Abashyigikiye uyu mwanzuro rero bavuga ko Kongere ariyo ifite ububasha bwo kwemeza intambara, bityo perezida ngo ntabwo akwiye gufata ibyemezo nk'ibyo wenyine. Ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Trump buvuga ko ibikorwa bya gisirikare byakozwe byari ngombwa ku kurinda igihugu ndetse n'inyungu z'umutekano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo uyu mwanzuro wemejwe n'umutwe w'abadepite, uracyategereje gusuzumwa na Sena mbere yuko ushobora gushyirwa mu bikorwa mu minsi ya vuba. Ni Trump kandi utavuga rumwe na Iran kwirangizwa ry'iyi ntambara bavandimwe, ni intambara ikomeje kubica bigacika. Aravuga ko mu by'ukuri hari amahirwe menshi yuko igihugu cye na Iran byagera ku masezerano agamije guhagarika amakimbirane ari hagati y'impande zombi mbere yuko iki cyumweru kirangira. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuwa gatatu muri White House, Trump yavuze ko ibiganiro biri hagati ya Amerika na Iran biri gutera imbere neza ku buryo rwose bishoboka ko mu mpera z'iki cyumweru impande zombi zaba zimaze kumvikana. Agira ati nk'uko amakuru mfite abigaragaza, ibiganiro birimo kugenda neza cyane kandi bishobora kurangira neza muri iyi weekend. Icyakora ibyo Trump yatangaje ntibihura n'ibitekerezo bya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi, wavuze ko ibiganiro bitaragera ku musaruro ufatika. Abbas Araghchi asobanura ko nubwo Iran na Amerika bakomeje kuvugana no guhanahana ubutumwa cyane cyane ku kibazo cy'ubushotoranyi bukomeje kugaragara i Beirut muri Liban, nta mwanzuro ufatika uragerwaho watuma havugwa intambara ikomeye mu biganiro. Icyizere rero cyo kubona amahoro hagati y'impande zombi cyongeye kugabanuka nyuma yuko mu mpera z'icyumweru gishize Amerika na Iran byongeye kugirana ibikorwa byo kurasana. Iran kandi yashinjwe kongera kugaba ibitero muri Kuwait, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cyaho, aho umuntu umwe yapfuye mu gihe abandi 63 bakomerekeye muri ibyo bitero. Iran ivuga kandi ko ibiganiro na Amerika bikomeje kugorana kubera ibitero Israel ikomeje kugaba mu mutwe cyangwa se ku mutwe wa Hezbollah muri Liban. Tehran ivuga ko rero igihe mu by'ukuri ibyo bitero bitarahagarara bigoye ko ibiganiro bigera ku musaruro ushimishije, kuko ibyo bikorwa bifitanye isano n'agahenge kari karumvikanyweho. Ku rundi ruhande cyangwa se ku ruhande rwe, Perezida Trump avuga ko yifuza ko ibiganiro hagati ya Amerika na Iran byakomeza ukwabyo mu by'ukuri ngo bitandukanye n'ibibazo cyangwa se ibiganiro bireba Israel na Iran. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 5 Kamena 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kuba